Kesorkar Jela Meghalaya lang baka RTI balalap du ba disparsing rani ulay thu ba hakabaya de berkamang pisa kabalamang nagbenta ki bahiyeng hasam jung ki briu ki balaklat nak klam COVID-19 hagini ki snam baladam kilapan pilot hendri nakalyang jung ba disparsing ulay thu ba bon ki bahiyeng hasam jung ki katuk aningot ki briu ki balaklat na u COVID kila ut chuni urang ba bakim yo satyai kata kamang pisa jogo sorkar Jela Nakaliang ni orang ba ula kentui kitu ki badon ki bahi ngasem ki balaklat nak klam covid kila ban pentip kenang shu kenang ba un yole ya ka badon kam Di nangkong kan po yes kaniga very ber covid very ber tu ki bayap Di kuma penken mau yo pi kaniga di RTI ba la file slim di ngana yo report na ne banai ba ar yo tarik feb arja alpulai di kani kuma sukan mau yo pi ba gani kani direction yung Supreme Court haga lai poteri benai bendriu arja athuai ba nakja Supreme Court kala direct ya ka National Disaster Management Authority through the State Disaster Response Fund ban aya kitu gibriu ki na sampo jari ya bahayeng jong kitu ki bayap now covid ti habedai bagani ka jingpan denga ya kani ka RTI ti nakalang kani ka disaster management ka Government of Meghalaya ka inform yang ka ongba ya gini ki sampo ja ladep Aisha baro kitu gibriu ki ba yap now covid te ka total ka bala ai ka baro kitu ki bayap ka poi hadu ndriu klur ndriu phundriu lak ndriu klur ndriu phundriu lak te ka suya thu e phi ba kidon ki complain yang abun ba ki ong ba thenyo ai ku san hoja te kitu ki complain ya karpat baling ba kani ka president ba ka aim ta sni so ba ai inform yang marikot sla ki kerteng du no yak baro ba phi ki ba yeng do phi baro khoi ki don ba kalis ban ga te kino ki bomyo ai gane san hoja la karpat e phi ba pin pentip sanga ba le ya ka ei ka ba don kap Revenue Disaster Management Department Government of Meghalaya kadungot ki pentip ba don ki khat na ju katu ka jingklat ka don hakawai ka list ka bang apa ni Christian insya kawai ka list ba buan hakut sawaja tengkar ba jirok ti katu ngatrai na katu ka bang ai menchwa su klik ye katu ka bang ai ka tuntren menchwa dai kreatif baro ka nongut ki bayam hang tu ngala ban ka kulit ka no ki ka pisan ka nongut ki don ki bayam barsan hoja na total tu rami jingken nen riu kulun riu lak di khususi ka poin hune kalau suan ai hune kalau ba ngayo ka sakhi ka ba gidon ki pompat yo ai sa senpo ja ka ni tip jonga don ba si komut ye ba ru mentan ba ngayo tip di gabun de ki tang na kan ka ba ai pres mengam ta trai ubun ki sa kontak inga ba bede ba ni ka em long ki penpo claim adian ba kilali claim ki ai daw ne umtai ki jing ai daw office ka delivery system hune posti jongi de kalau ba jabo ba Betul kita kidau ki ai ta. Kita gelong ba nakadaw di department ka transfer yung sas ko kakao ni tayo. Yung tip kaya kan orkum te kalau kan ni ba ngayo minta te kan sabut din ng baka lebat complain yung ba complain sa nga sa le ba kam.